Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Yo, I be my I have a new Ake Reeby multimedia. The men where Wulormo Nuumo Osikan Kpeneku question eko tabareke o egbele Virginia o ki hani kase mo da ne no bi le wonu yishini ko kusu mi femo kusu jumo ni bi fe ni wonu shi ko chi o pekele e ba gbura mi ficho hawo koni wonye ni wonu shi no mo ne wo sa wo ba eyin eko ni wo karaba na ni kase mo ne chon wo aye ke ni kase lo fe kra lo tolo lo fem ni kra lo ni chon ame money international gbeji Dzamatse Odotei ni money prayer wa lo money wa leji wa chera priesthood yamanse yo be Nuumo boni no Osikan gbe kan no ni Wulormo mo no fa le mo le ba o de manage ko me ko do na wo fe wo jogba tage boni nchon ni we o gbelo fijane awo be ke bene fe ni bi ni won to kase e ke dangbe ni tetri e kusumi ye ke wo chi wo ben ke bu o ba na de ka ha wo ni ogbelo be chon wo do mo na wo ye choko be ni won to re ke fa butemi ni je Wulormo mo ke egbe na alo egbe he ye gan dangbe mi shikenkle wa ba ke Nuumo keji Ake Wulormo na mo tuon to ji Wulormo yo ka ke Wulormo afache kenkle no ni ma yuji ma fin ni kashin ma amecheni ni leji mo ni wo ka ke se ata ka ke che be papa chile ni meji ata shiche noche ni tafache ma mesoro kusum fe kusum ni yo ma mi na fio woyi akusum dio agbafo ajema kusum dio de ma woji akusum dio bran fe mo kusum dio sane yeli potete po fe mesoro leji Wulormo wo gandangwe no wo do la do be Nuumo egbela mo tuturu ji Wulormo mi e ha wonu wole Nuumo ye so keje ba to Wulormo lo ba Wulormo me gbejano atun ni ake to Wulormo ma pa fa ye ne kensa ne ni ma lu ake ne kensa ne efe sane ko ni efe wanije baba wo titri wo ogwa woye ke ne agbafo ade kaji abato Wulormo blema mi wole ake je ma wodi boti oshia ni yo Wulormo ni amefo money banyata shine ekame achuni na me halale nakanu eyo ngmeni shi akeni woke je ma wodi anu chumu efe ma soncho efe shikata omo efe wenche wo nuchumu ekumeni wo tun ni begbemi wo ha je ma wodi baba o etese shi kaji abato Wulormo je ma wo je mo ni hala be pie eyi owo yi ano eke wo yi oni je ke boteshi ami enye kon eke wo mo ko be bi hu aya ni bi mo no ka aya bi ni eke je ma wo eto ake o ashimashi bi ashimashi le ni sake ake ha chi mene Wulormo Yeli efe oblanyo ke make ke yemu eja akake bi shin na kan jibo ni mi na le efe oblanyo no mo fia monta de wu atale ye ni dress na na la ke shin be Wulormo jile no shin bibi ko me hu fe ta flash to Wulormo ye amechofa woji ana ni ake dress ke ni ma no be bla ke
menyo Kpeneku Kpenaka itu sila ino wo mashi bia ga mo le ta ga to le wulo je na ga ji wulo mo gbe je mo fia mo ni wo ni ye ji wulo ke ba no shigba be Wulormo to ajo komiami ni ato Wulormo yo ni yesba mi to be ni otunye ni owe ni wona Wulormo sweto ye mami we Wulormo ni bo sonfai we be ni lo fi odogu tare bo fe ne me ko no na bo fa na ka chole nsoke pa odu so ano wanja wo Wulormo na me gbilamo pote kan gbe mi sonfae eji wo gandangbe Wulormo Yeli fai ni kaji ma yojo ba wo gandangbe wo icho tuntu ji osuwe jeme aluo ne ke sonfae ne wo dangbe ni wo shai ni ami jeme wo woti ye na ke luo ne ke sonfae jeme yo no nadu Wulormo niji ablau wono le nuchumo tun ji ne failo ne no kaji abato manche abalo sonfae na babu le nicho ake be leji manche ka bato Wulormo abalo sonfae na babu le na ke leji manche agbanfo ache de che ka bato le ababu le sonfae na ke leji agbanfo ache no sonfae afi fai ko niji Wulormo Yeli fai ye wo gandangbe emi ni je ni mofia mo ke ni ba teshin ke eko ebu no moni ji icho ye mami akucho emi lo kusum poten na fi o moni ji icho lebu na kan sonfae ni akeni nokole yo mi hewo akadi o fae ye mo engle ni domono no ni anake faine ni bu ashimashine neke ne manno yicho ne no ka di fae kana ni kaji womba no ni obi ominehi ake meko mefion duku meko mefion ne telio ni ne fae ku na chole ni shoke pa wo duku ije oblanyo ni be Nuumo ni yo mami ni ji icho Nuumo fefe taflache eji eyi na bana ni ne ke sonfae ne hu je da ne hefia he ne nyi be etele sonfae ke nyi je na kan ka ye pie na ye no ni e babu ye je ni ba ta e pie na ni ba mami ne ya fe kusunku ye mami hu ye no ni e babu ne ka fe kusunwe ni ke ba afi Yeli mi hu ye no ni e babu be ni twa ke na hamu Wulormo nupa denche ni le efion na kan duku ni ana ke so Wulormo nupa no ni ji na ke no na me chole shopi pa wo ne mi e ke nu hi pe ke fe mi mo e ja ke a chole afunya cho ke beleji taflache wo ne ni ji insho Wulormo ni wo chole nai Wulormo no nai Wulormo le ifai ji na kan afunya no Wulormo ni ji wo menu wo hwe ni ji Wulormo no pae wo na ne ya ansho na hia mi le nai Wulormo pe na ne ya ansho na hia mi no le bu afunya no kaji moko nye ko ne abu ne ke fai ne de ke shoki pa o ba nyo television onyo television no wo beno ko na chole shoki pa o ne si fai gbeji afunya ni twa ko onupa le afunya bo ni shoki e kokuro no leji afunya no le telio na ka fai no yura do ba no kema no shi tugba be ye wagadangbe ko pa no fe be ja na ye Wulormo page mo ni e bo ne ke afunya fa no to ni me de sure me ni sure se ame bo son fa onupa ya no moni abatole ake Wulormo ko ye wonko na ni taflache ise na nokole le ebu na ka afunya shimo ame fai
ni baby klala akafio aba fi klala ni ba kra wo icho to non to stocks we no ni tomo so de no ni tomo socks ele bluffo ke ba si klala akpo le tomo kutoku ni buo ni buo si kaji je ta flash je ma won nan wlo mo ni ehia po ni ha ite ehia mo 5 ni ba na ke sumo ba bu ke sumo bu ni ba nye wutukuta si mmene akase noko ni bewo dangbe sate taflache choku na Wulormo ni ji chofa na Wulormo ni ji wonche mene oni ye ji na ne to ni e sipon e ko komi mweku le hu eke ni ne afunya eme icho eke Wulormo jile no kaji Wulormo jile taflache me man no Wulormo ani ehie man ni ebe man ko shishi kaji ehie man ni ebe man ko shishi be je ma won ni yo na ka ma no e Wulormo ni na e Wulormo ebe man ko shishi ehie hi bobu Wulormo ehie hi nadu ke plante Wulormo ehie hi ebe mo ko shishi ni ta flache kole Wulormo ebe mo ko shishi eja ke kole uje ma wono nan eta dantu Wulormo ebe mo ko shishi la hu Wulormo wuluni la hu ehia hi si mene hwe ma bia ke amehie amemang na amebe akuchoko aflanga ko shishi lo sani ene ani amehie amemang ni amebe aflanga ko shishi lo kaji ohioma no be aflanga ko shishi ni bude je hu telo flanga kenye utelo je ma won kenye then fine then no kaji o ko obu son fa mo ko ka bu besa ni o ba bu afunya hu mo ko ka bu besa sikaje na kan afunya no bu e o ka nyombla je o gbenani Nuumo efeshi jomo ni wo Nuumo yo na ani mi be chenye mfemi nya yen femi ya style fio o masa ma bi jeme no tugba ko ni Nuumo o chewo ni gbra mi take bolo wie na do Wulormo na ye Wulormo kole Wulormo o cho amegbe na ka ame kole yo be Wulormo bi de swame no tafla je won fe won awo na Wulormo dabi da no ka shia ko tafla shia ko ne ko le wo ke obuade no ko ba boshia ye na ka ne ke awo bonchani je Wulormo ne yo ke Wulormo ni fine mo ko eje bo wan Wulormo ni se ehe samo aka fe to mo ni ta gbachuna man ta gbachuna be so ma ka na ka gba me amenkwa je ma won jema won yin chume ko shami tamo wo Wulormo ni jo ni ko jema won bujiano dabi no ye shiba mi gbachuni ake Wulormo wo mi ni jema won yo ni echu yi ni adele pe ni ya mi lo me ko nyan no epoti yo mi batu ni ajo ni batu ta flache ye Wulormo ewo he ni je ma wo he ni no Wulormo ye hia ni ka enutumo be share ni ya batu ni batu ye Wulormo a personal property si man ni le domona no man mi onupa ni atu amehye kusun na amehwa amenya ame ya si be Nuumo no ko le woni tafla shehani wo jomo ya se jagashi Wulormo ne tashi ke gba to ye boji wo prote nadu Wulormo ni opia ni je o pacho bi ne si je mamo ko ba nya yishi ke ba ke je opia mi ke ebute mi be loji na kanje ma wo money eyise wo na eyise oje ma wo no tana ebini what was short to tomo aye archangel na ye soft angels ni amedomo ni bi koko mana na archangel eji amefen ameyicho no na han angel ni yo na kan archangel shishi ke eba nye ebote archangel twemi no sande de kala yo ba ne kala agba that is when ni mo eyishi
ni je won fe won ya pfn mo wo ye wojin wo ye clampan wo yo tu wo ya kon wo ye me baba o to boni numo eyegbe ni keke ya ye ko da si e bi ni ye ni najemo e ba jogba ke mi na akrapa cha bu de ba she no na aka si jeba wo jini yo mi ama so 99 wọ́n ní dọ̀mọ̀sẹ̀ fúnlẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣá wọ́n bẹ numo Wulormo bẹ́ẹ̀ ṣẹ́run ta bẹ́ẹ̀ o kọ́ wọ́jì ní na aṣọ 99 àná yẹ gbàtú náà mi lò ní hàn ilẹ̀ ẹ̀ṣin lẹ́lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yọ pẹ́ẹ́fẹ́ pẹ́ ajé wọn kò bí ṣáà jẹba wọ́jì yẹn ṣọ́ọ̀tù yẹ mi Nuumo Wulormo. ní wọ́tá ṣì náà kọ́ tẹ̀ wá jẹ́mà wọ́jì yẹn ní yọ wọ́gà pupa náà lọ́ fi amẹ́yẹ gbọ́ kókó ẹ̀mí jẹ́mẹ̀jì yìí tó ẹ̀. Fe amejen klote wo ejen no ke shafie e mi ake klote e bie shi ye kusun na sani maya je ni ya chu klote e ni dani ke she bie dani machu bo wo Nuumo yula don Nuumo ye shi ba mo ko Wulormo samu wulamo ke poje shi ami wo na ga shi Wulormo ko me ka me chukusun e go me twa akwaja egbele wo atale suro la kan chole awiri te Wulormo ni fe Wulormo ke samu ani ayeme ni wo awiri na ayeme ni twa akwaja alo bobo ni samu fe mo fo ko wo awiri e mokomwe pe wo awiri ni ki bobu Wulormo le wo awiri ni le ke eto klote e no ni no keto klote Wulormo me hale awiri no le ike klote Wulormo wo awiri ni klote Wulormo ja ekusum be tri klede pe e wo awiri ni le bobu Wulormo da fie ni e wo awiri no awiri de je ekusum ye ni le bobu e pe fie na kan kusum e ha awiri no ke Wulormo ko ye heku ni ke le ewu ayuri ebe ta flache atale ni fele for de yape ni ewu tomoni si nadu nke nadu bobu Wulormo ni ji bokete lawe ke klote Wulormo amepe amenyo amewa ni klote Wulormo bobu Wulormo ha le igbe ni wa ni owurisun ni mene ka tole mo e chumi e gbatu mi etun ni koju etun no koju e gbatu atale e shoshi noji neke ajuri ne ni wo ni me ko me ka fi o planning me ne mo fi amo e chumi e gbatu mi etun ni koju etun no koju e gbatu